Zdravíte ljudi moji, evo nas ponovno u Croatia Games TV, ja sam Dominik Rogić i danas ću vam pokazati kako napraviti tajni safe. Za to će vam trebati jedna kuveta i stvar koju želite sakriti. Dobro, znači za početak uzmete kuvertu i stvar. Stavite tu stvarčicu u kuvertu i zatvorite. Tako. Sada dignete madrac i stavite ispod madraca. Zatvorite i niko ne zna da je kuveta ispod. I to je bilo sve za danas. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se sviđao, lajkujte.